Ebusuya ahaya Kwaku Smart TV edi ameje so Kwaku Smart Kwadwo Nkansa Lewen Ghanaian movie actor comedian yes odin sembi aba abeto abonti na efa ba bi no mene ne yadwen efa ba bi nso no mene ne nyadwen ensanum nu anamede ba abeto dwa na won so wa kire wadwen comment section na se edi ameje so Kwaku Smart Ebusuya mesrew subscribe to my YouTube channel ne mame na bo notification bell no so send me drop video bi a won so won sa ebetumi akabi sansem the news ahoro esi Ghana New Year safa na nyina na brew yes Kwadwo Nkansa Lewen wababe kasa bebre na ne edi kan no yentwa yani nkwohwe yachi odi a country called Ghana eba in the year 2024 last year etwa mu na a country called Ghana no emre otwawie na o premier no ehon sam bebre eba ye na ne kasa mu no Kwadwo Nkansa eba be kasa nanka Ghana ni ana nanka oba be fa no bet Ghana ni enna moment me ho ase bi ne price ne asa na mintumi ma mintumi medi 1 week ewo location ya de ade ntino na wo hwe a Ghana ni ni nya ready Ebusuya Van Vika no yes en kodi ni twa nanso na Kwadwo Nkansa tra enam ni suban bi ene ne ne yi bi nti ana ama na mfa na ntwa ana do presa lead bro na se bruni no no Ghana ni o maka nyina no fa Ghana fa nkwa betem do pro no Ghana ni o spark stack se pa enne kasai ama wo just script bibia to da wa hwedada waka na price price ya je tum o de measurement aba ya pempam bibia awi ebeka be na wura mzin kan ebeka be 10 days no fresh scanner kan no onyi bi ho se Nigeria for ere eka ho entu me understand me tiase me kan ba me bia wo su ni sika majo 2000 afi me so me be na asia me mra bena boy sakọ ni yagu so ni bi then I'll go back say abegani then timetena se ese fa price original me chaka ho osase untimi ya Saturday send man no am okay ujitu muso de bi be kan me jitu price o kan me smitua okay of say obedi 10 days pe on the set movie no 10 days in that year 21 days in any year juma no till I just kept no tell lead rule right I was obedi 10 days no Saturday Sunday one day one year juma wow e pacho said day chinchina enema ba no tu bi nti so ba wona ko sa ka bi sikasam kwan bo ko sa ko sikasam kwan san ka ho just afi oni sikasam kwa bi still na 8 days na 10 days yes 10 days 2 days in town okay which is weekends in town I'm still there yem pacho we ni enchi ko ni pa o me yem fanche Ghana ni kuri am ka so yeta inya no yes eno ne man no call Nigeria kofa Ramsey Noah edma odini bitwaye no yes ene Kwadwo Nkansa ede Ghana ni atutwa ya kira ya yankasa Van Vika ana Kwadwo Nkansa nanka odini ba bitwa nanso na nam niema ene suban na Van Vika eda na dia cheniti ana ama wanfa na ma okofa Nigeria ni no me colleague ba ko ana ju se on pese de asundwie be start afiwe mu kama o pese de bone ananto kwasam start afiwe to ashase kame wadi ka kame from last year nimu obeka ma simpi me di mankasa because number transem so na so minue we madam from penasem mine twa bruni hiani ekwaja award o UK Zafa Awards mine se twa sika se yonko mine se twa atetekwashi ayefen Van Vika. He is a good actor pepana sempa adwuma ekante ko Ghana no na ona sanke dini twa na Ramsey no wanka ho be na wilu ne Charles no nkomo ka ho na so ne ma bia anhye dan koyi fi ne side nti ana sebe media homtie ene yawo ekofa Ramsey no wa ebetwa movie kante ko Ghana ko se ne be adwuma na bekoso na movie na so na pagya na sebe idin so akoso akwanenim na meshara katakata ne maso aba mpese me konsempi kwanta mpese me protecting because me panasem Kwadwo Nkansa kire mu a ose enei Van Vika tro bi mano wo media ne so onim dikudie ntia na movie ne gigi awards awards Ghana Africa any America Brazil chese wabobo countries be breeding movies in a country called Ghana no agi award na wo kire mu a wono de beye fiti tama Ghana ye start trust ne
ohu movie a agedin akọ international eche wono ne a country called Ghana no eda enu ti Ghana se yenso ye bona baso Kwadwo Nkansah echire mu esan chire mu aka se Van Vika onka na nuntum esan se enei na ko no ananka na obefa de netwa wanya ntwa a enei na movie na kwa akuduru aburuchi akuduru ya safa na nyina dia ene Van Vika onka na nuntum na mna no hia no wa mia no ti me manfo pushi mia man kana sema moni din nso manfo na bedu ma pushi ya hu se wona ekoko aso Ghana wa active bi mo ekoko me ma mention din e ma menu e ba kuma se e ba tutu bi mane me e ka ma ka movie no wasem bi e kan se bi simplify movie no me yedin man ka se sanse me penasem nso ase first time me ne bruni e be kontoko Ghana hanu no first time many bruni and in the poko be kontoko Ghana mu ha minua movie oboso si me so kama sempi mankasa movie sha se twae minua Van Vika antimi anka asem biara mfa movie no ankasa bi Nyankopon kan ho ana good job ebesi enam no kasa yi movie ni nya nominees awards be from America, Canada, Germany, UK, Brazil, Switzerland, every place. We now will be many of Van Vika antimi ambeka movie no ho asem ampo ankamfo ye say mini a good job say be me bit my bit me wisu no and I to netwa movie as akwanenim why di movie obi anka ho hwe and the media for piece so kan ho abra movie e sha se ni papi kansa mo ne fa adwuma no ho asene ti yeso ni papi kansa mfa ho ni nyina ha adwen adenti na papa ba na edi ni anka ho asem awo so movie na je na minister aje festival as movie na ko pipi obi nsida fi the movie sha se movie no ma atrend akonanim age awards anya nominees akọ festival asene kanteko Ghana dintra adwuma panti me wure nya hiem edem sika nya wure me be ya movie industry me sa pagya na manfo nya hodo eda beti movie na chi biem na nya investors abewura mu enam de twa adwuma yi na so ne ni pampe kase PTI colleague bi na oskebe kasa mpafa ho movie na ja wodo bi yanka hwe amfa ho afenya me ncha de movie no nanka manfo bi fi senka movie nka nka dem tinna ma student ni siye no so no ejai bibia to after Kumasi na Accra yanko ba bia biem cause na ensempio ho na so adu Nyankopon no e de movie ne nante maye se via no chere Nyankopon de movie ne nante maye na yada yanko ba bia na movie ne de Nyankopon adu nyame de ne nante arena wo bi no ministry bi make say Nigeria cinemas wo Nigeria nyina we ne je kakaka o Nigeria cinemas nyina yakoso nyina no including Silver Bed in Ghana the whole Silver Bed baby movie ni ye premier no the whole Nigeria Silver Bed any cinemas wo Nigeria nyina including Ghana so Silver Bed Accra and Accra more and what's more yakoso the same 28 February next month here February ana movie no ye premier no the whole Nigeria cinemas in Ghana Silver Bed bia and nyam we na aba mahwe ni mu a bloggers media for musoro ma bi YouTube ade kan sem fa nipa ho obi anka movie no wasem enka sebe ni munyama movie no akonya fi Nigeria obi anka wasem ya se hwese lewi mfom lewi ni dia tem na enka bone onye interview na no mfom ni nya mfom ka o kan kanya bone ade nta papa aba na ma edi mu ntimi nka se the whole Ghana movie atwa dada movie a enya sebe cinema say premier the whole worldwide no kanteko Ghana the whole Nigeria cinemas bia ye premier aba Ghana so Silver Bed bia so be premier movie kanteko Ghana ene munyam wi Ghana for yedi yen kansan fa honest nipa hwe se obenya lewe ayi interview na manu afom na be interview manu afom afa bia ka obenya ska YouTube che papa no wo kan nipa enya mehwe e ma onya ska ntin bone dia obeka emfa bone nchew mini Van Vika so asa abeka se adentina movie ni a enne abenya worldwide premier no ekoso Nigeria no anenti ya kasa e Ghana Nigeria movie also anenti amena msika kutwa movie no na ma feature Nigeria for anenti me ka to se e Ghana Nigeria movie aside we adaso dada de so nyina la movie Ghana ni woma Nigeria woma abusia ensem se na Kwadwo Nkansah dia betudwa yes
or say I am no munus, ya appreciating it as a bonnet about one and one, and Kaya Becca, Nana Papa Barnes, I say I can, Quajo, and a Kwaku smart, why are the Miss Boa Paso? Yes, why are the pa because you should be a movie, a country called Ghana, Kwakuduna, why are the papa, mommy appreciating, no, guy, why are the pa, or tries to be pushing Ghana movie industry, no, aqua brutry, yes, aqua amanone, and any account, yes, Kwajon cancer, why are the pa, when Dr. Likey, and our face, Kwakuman, Munina, my yard, Mom, one and your mamma, or mam near chance, so, Namun to me, near chain wheel, so, it dear me just so your Kwakusmat, I will see a message of a notification bell, so, send me drop video, be a one so one, sir, a bit to me, Akebi, my crowd. Alright, I will see everything going that I'm going in a level there, right? I'm live. But who's mask you? And probably I want to, and I feel very rough.